Pini la so video la nali tumha na ki wan pi la bang ke la son lo PM Kisan 20 installment komantuar ni si kilong jima la so puthak nali tumha na so video la na than pa chini ponik po la pen PM Kisan 20 installment long le aprang nali tum ko PPSI si claim nang langma la so puthak sta meni li nali tumha fan la so video la na than pa chini ponik po la pen ko so si nona kimi PM Kisan beneficiary list kilang nang jima la so puthak sta men nali tum la so video long tag pon long ikpo Kichengsi kardom kadu kawe kalpitish 2.0 YouTube channel long kilangara do ana fans tame nalitum lasso YouTube channel subscribe kilang pude subscribe igon lapen video nalitum share ponigon tani non PM Kisan 20 installment kuman tuani sin kilong jimal la so puthak le lang polonang lapen chethan polonang tani non pathek pen chethan polonang PM Kisan 20 installment mate 20 kisti labang so tangka kumantuar ni si kilong jima la so puthak chithan polonang lapen labang so 20 installment atangka long le aprang kopi asai si ke claim nang langma la so puthak stame chithan polonang lapen nona kimi beneficiary list koson si kelang nang ji lapen koson si ka download nang jima la so puthak stame labang so video long chithan polonang kedamta hot 19 installment labang ke February 24 ani 2025 ala so si 19 installment atangka la bangke kadu kawe la PM Kisan along amen kido tum an abang phi tum stami suri hini atangka la bangke long lo la sinon la 20 installment atangka la bangke komantuar ni si kelong jima Dapin kilong le aprang ko PPC na litum ke claim nang langma la so puthak chethan polonang non 20 installment long le aprang na litum ke claim nang ji asai la bangke labang so website long wang nang po na litum la know your status podim na litum bear nang po know your status along wang lo mate dak wang de phi la sonda interface nang klang exi na litum la PM Kisan registration number ladak bear nang po la pen nanitum la captcha technology la bangso captcha la captcha podim dak bear lo pulo tangte la get OTP podim bear nang po la dak bear ek dat pen api OTP nang lek po la so OTP bang nanitum dak OTP ka fill up ji adim doji la so adim nanitum OTP bang bear nang po OTP bear dat pen api nanitum dak details pa na cheklang ek po la pen details la nanitum technology la dak se kelang nang ji kirang sotlo length setting nalitum properly dak doma vema la pen bank account pen Aadhaar card link doma vema la pen nalitum amen choklim lo ma chok chema la nalitum dak pen details la bangke chelang nangji kenang solo 20 installment long le aprang la pen nalitum a bank account la bangke KYC complete pema nalitum bank long damigon odak arju damigon nalitum jongsi totally complete choklim polo tangte nalitum ajatta nalitum claim nanelo lape nalitum dak registration number konatsi kelongji ma punalitum mathata hi mine la sodim labangso registration number kelongji afana nalitum know your registration number pula thak teklongji la sodim nalitum bernong po sodim ber ek dat pen api nalitum dak pen hini registration number kelangji apan hini da option longji isi banke mobile number la pen potho da isi banke Aadhaar number pen nalitum registration number ke lang melo la pen mobile number pol da nalitum da mobile number ber nang po la pen da kipi pona number la captcha podim ber nang po get dak details pudui la sodim nalitum ber nang po dak ber ek lo pol nalitum registration number banke chelong ek po lalo la pen pothot non kachithan dam ji alam la banke 20 installment atangka komantuar ni sikelongji lapen kon anatangka sikelongji la so puthak non chithan pononang la se 20 installment la bangke non la bang so chiklo la bangke kijut lo April la chiklo la se non lam kibangji May chiklo first kalde second week kalde third week molam nali tumlong iki jong se May chiklo long le pulo tangte April bangke 100% nali tum la 20 installment atangka bang long ikpo la pen la May first week molam pothani li update bang pi pon tu po fix update bang komantuar ni sikelongji la pen kilong le la so fix update bang stame non kelang damateng la pen birta kilong ateng pulo tangte May third week molam
la bangke 100% le pupe sta 80% an bangke hola sod bangke longji pusi pupon stami la ane 100% ane ni list stami nali to fan bana than pachini thekthi det po la men la song bong ni li update long thulo pulte puthot ni li nali tum fan na wan pik po la penon kelang nangi mate ke chini nangji la bangke non akimi beneficiary list koson si kelang nangji ma nali tum jong si kedam tang hod apply dun pulo tangte nali tum amen bang PM Kisan along 8 pon ik aloma 8 pon pe ma mate duma ve ma nata nali tum dak pen ke chini nang ji la bang ke kirang sotlo la si beneficiary list kilang ji fa nali tum la PM Kisan a website dong wang lo pro dak beneficiary list pu ke tok thek long ji la sodim nali tum ber nang po la beneficiary list long ber pon lo plo tang te nali tum dak beneficiary list kilang ji afan dak penan option nali tum long ji la bang so option long dak ke hang son anali tum pinang po la pen nali tum dak pen beneficiary list bangke lang melo example apa nili nampek lang ponik po ke chengsi nali tum da state po theklong ji la state bang select nang po nili tum da assam arlo penaksi assam nali tum stame beregon la pen district bang ken dak nili karbi anglong ber pon lo la pen west karbi anglong stame do list long nali tum la kijut silang lo pulte west karbi anglong theklong ji stame nili da non bangke nali tum nampek lang ji apan la karbi anglong nili select ponik lo is karbi anglong la pen sub district stame dak pen ka filap dun mati ke pidu nang ji kenang sot sub district long ke do dipu do fuluni do siluni jando kasinali tum sub district kunatma la bangke nali tum dak pen chongwai ponik la pen sub district nali tum beri gelo pulo tangte mate ingwai ponik gelo pulte puthot dak block theklong ji block dak so block ma nili dak sub district dipu select poning lo lapen block nang chiklang lo dipu area block bokajan do hauragat do langso mipi do lumbajong nili brongmungwe lapen semi langso la an block do la sinili dak nali tumana piklang ji apan rongmungwe nili dak select poning lo rongmungwe penjong si komane abang fu abang phi kilang bang do pulte nali tum comment box long pachini gon lapen nili dak pen kichengsi state nili dak pen tok poning lo select poning lo mate fill up poning lo lapen det district nili karbi anglong lapen sub district tamini lidak pen fill up poneglo difu lapen potot block nili dak select poneglo non la bangke village lo mate arong amen dak pen ri nang ponalitum kolso arong ma la so list ba along nalitum do ikoji nalitum arong list la sinili nali daman lapu nampik lang ji apan dak pen ingwai ponik po nili konat pen lang birik arong nili dak pen lang ponik po lang birik rong pi jang se lang birik pen komane ke lang bang do pulte nali tum subscribe lang pulte la so YouTube channel subscribe gon la pen lang birik nili dak pen select ponik lo lang birik village amen lang birik performance nili non ke lang lo la pen nali tum la get report along berna po la bang so dim jong se choklim pen nali tum dak pang ni thailu pulte nali tum la get report along berik nang po get report long ber lo processing lo la pen lang birigalong non ke klang farmara details la bang ke dak inuet si dak ke klang lo nili amens tame dak blar bi pone ke lo dak non list long ke do teng pulte diuri ingti ke hai diuri ingti la bang ke PM Kisan tangka la bang ke long dun igwai lo la pen la bang soli bang ke la long dun non ipranta long dun bompo jola son lo beneficiary list ke lang ji la so process la bang ke nali tum stamela PM Kisan gov.in la so website dong wang lo pulte nali tum dak pen stami akimi apply ponik me lapen pina ana son nali tum dak pen claim ponik me lo nali tum status chelang me EKYC dak pen claim ponik me new farmer registration ta claim ponik me mobile number update dis tame dak me ka angton pen nali tum la so website long stami details bangke long iglapo lapen la son lo 20 installment ang ke chithap je det bang ni lista me fix det bang athan pachini pon ik tek det po athema ni lista me birta ke long teng pulo te mate update ke long teng la bang ke non la ke bang ji me chiklo third week molom si la bang so PM Kisan 20 installment atangka bang ke long pon ik ji pusi ni lista me update bang ke long don lo jong se update pilo pulo nali tum la bang so website long wang pesta me update ban nali tum stame long pon ik po la pen la son update ke long verji apan pulo tang ten nali tum la so YouTube channel jong se subscribe ke lang pulo la tan nali tum subscribe ik denon video nali tum share gon la pen like ni sipi gon tangai do me thak me katu kavi Carbitish 2.0 YouTube channel long ke lang ra do anapan stame nilin pen cardom